Ketheka mutegerero TV baga no tubagweta na mbere kurumira mubango ja kugo kya Jumaine tukuiji turumba kuthatu kyarira matu ja mwingi jegie siasa cha 2022 tigere ntuko mirongo iri yake tumba kuthatu gikinyande bene kuthura atongera baba gatuguna kirimi yake 5 kana 10 ejete ombita gwantinyari kinyonde ne studio chetu rukiriro na rwa turi na umo abaraba gutua gitike ubunge kana MP gichigo bunge gya South IMENTI tuketha turi na kanya gake gakumumenya nuwe wengwa na kiroto kyawe kiri anto akari na muringi kura wa South IMENTI ni muthuri mwega karibu sana ndani ya studio chetu ibaga na tubakona kanya kwija korana bawotwe kile mutegeri wa TV otwererie tare yako ni bwega ntinyari litora kwa mbito Cornelius muthuri mwega kuma South IMENTI na nini nkugombea giti kia member parliament kana MP wa South IMENTI kiwango giki Nembije uritwa giti giki uri murweri kiumbe kana independent mbuga rwano rwaku irore kona niki watarire rwano ru ntinya libo muno ndi gombera giti ki ndi independent candidate na rwano rwakwa ni Makinya Nyayo na ndathurire rune kuga ati igitarira nkethwa ndi MP nkathithia mantu jara antu bakatura kuthingata Makinya ya mega nithuganirire rega mono mheshimiwa rwano ru lakini atumbe kutha tukimenya muthuri nuwe wengwa aciarirwe na akurire na etire skuru ku tutarire ntinyari guciara gwako ndaciarirwe Mikumbune tura Mikumbune na ndathomera Mikumbune primary na ndachoka ndeta middle school for higher for from 1 to form 4 ndachoka ndeta Kenyatta University na kuma ni ndetire America kuthomera nao ndathoma America miaka 8 na nkirita ngugi nao mwankarire ndaigerwe ndikwenda kuita ngugi America enchoke gwetu Kenya ngakurie mugongo bugo taramburo thomere no bari buriko ni industrial work kiri actually my degree is a Master of Science na ndaitangu gidene ya factories developing quality control na manufacturing near my major area processing ya product chia kimera any type kuma beans weta matunda weta kuthithia unga limited that is my area. Fantastic. Atwaririe rugendo rwaku rwa gisiasa bwina rwanjiririe ure mtu akuraga mtu akiuga ndenda kwa daktari ndenda kwa mwarimu ntijiketha ugikora no ndenda kwa mwana siasa kana umutongeria na at what point na niki gitumi ugire unia chitonyithie kana nchieja nekiri utongeria boitibia gisiasa utongeria na chiasa ibi watana na some of them these are natural things. Okay. Dera ndari skuru kinyanda ichida ndadura kathura the lead of the class ndachoka gintu ya middle school ndari the house captain naturally ndari mutongeria mibira na ntora ndithite effort kaya jatu antu wakathura wakauga uno tukwenda antu no kumba ku organize antu what in your opinion imbi kuthugani nikigitumo kethira uri mutongeria umwega kiri personality yaku what makes you, what are the qualities that make you a good leader?
imwe ni ingutitike ni integrity. Mbele mutongeje ne nabwirikwa ari mwitikwe na into byantu bya nonto kinya mutongeje uruji rungwa ateta yatakunyanga into byantu pipes chiuraga uruji rutikinya ingwetikia ndi mutongeje wantu kamenya into byao na nkage transparency bethirwa bakithithia mantu jao bate kwinywa kwou mbuga nikio gituma antu bethirwa bari na confidence na unisha now life ya kwa school yonde na kingi ni self confidence ila ndithi tiontu na bukabwa for example ndiratwire na nyana ndindi board of directors wa Nazarene University kwambiria inception kwambiria utinyombereo na ndi one of the biggest universities in Kenya. I am a board member. I have helped to shape it and direct it with other members. Na results are seen. Na kiri mantune jakwa the language yakwa the factories na mpambiriti from zero to where they are. One of them ni processing of soybean. Buga soybean ni gintu unique na antu atiumba kumanya nyana ndi batamenya soybean nembi. Ni kimera kimwe kira kiumba kwithwa kina oil ikethwa kina flour na gikethwa kina protein ya kipekee na hiyo indonele mbere muno na ria ndembrace gintu ya kiu soybean guti muntu akurage soybean naja no to waje soybean ibi na nyana nditeka bayiba wingi soybean Kenya tuita Uganda, Tanzania, Zambia, Malawi na ina protein nyingi sana na ndithi factory ya kudia soybean na UN bodies ibeja gani kenda yumba kuthithia bya kurabia byeta kurera antu ta Somalia northern Kenya Kakuma refugee camps na kwina drought na kinyana ndi iba kumba kuyuki mwegeta na kwina ndoa. Haya, atuchoke kiri rugendo rwaku rwa siasa mheshimiwa. Mbuga ni mwaka juriku wombere kwithwa gitonya kiri siasa wakariate mbuga imbio ochwaga kana ithaizi ugutwarire mbere. Igitaritire la mbere lirio ya jana. Lia mbere ndatonyere siasa ene kigombera giti 2007. Na igitariu mbere tuambite kuthithia siasa ngitethereje mheshimiwa Kiraitu Murungi who is my friend and we grew together and ndenda siasa and 2007 there was a time there arungiki gitene kyawe kya minister na ndatega ndona Saudimenti tugeta mbaya. I stepped in. That step in mbedia siasa. Fortunately or unfortunately he was cleared. Let's say fortunately. He was cleared and he came in and I kinyedwa ndendete kuma of course muntu ali mu siasa na gwabange na ntwabu kuitabo nguge mieri nana utiburu kukinyukira wo ntakinyukire itwetire turaringa siasa of course
Mheshimiwa Kiraitu arachoka gitene kiawe na areta mbere na ndiki gitiki untakurukire 2007 ndirageria kairi 2013 kinya 2013 I think I did a very reasonable effort na kinya ntakurukire ndaigagwa indithite something na antu barambira kumenya nuntu ria mbere ndari kabisa a newcomer na ndiragia moyo jwa siasa ndirambiria follow siasa bwega na kuthithia leadership ya South Imenti na ala kwina projects ka participate ngakwira some of the things that I have done na ndaigwa ni moyo ndaigwa mwito mwaka 2017 anandi lakini mheshimiwa mtomba kuchiria nikigite kia MP aikore na itebi bingi bono na ya senator kuna bia governor niki interest yaku iri aswakire gite kia MP ni gintu kimwe buga otegete woni ndigo fiti gite kia MCA ibu uri twantenda na taga kido kiendi I think inkurukanite MCA kia governor leo na ntegu mu challenge na bangi baba ku challenge sasa lakini ntikuona kana ke senator pata na kia MP ikiombonaga nkaitira antungugi ndia kwina bo na ugayotega bwega ngugire MP ali down kudithia akamithithia bwega it touch people's lives directly no gachoko ketho ina connection na government na regulu na uka sit in the parliament for policy making nuntu kwina mantu ja maingi mbonaga mbuga yatekwa articulated in the proper way na nkadugania na nkaigwa imbwiri kwethwa ndio nkajukia maono ya antu bakwa kaikia mtu parliament nikenda ya articulated kiri in the government policy atoririe matojegie ugakurunga ma ja independent niki otuzire niki otena kiama did anything happen kana tu ya conscious decision amike independent candidate na dure nonto biama this time in Kenya ibirari volatile na watega Jubilee yaungania biama bionde ni kwenda gwikira ndebe nemwe kunie nemwe biama bibinge the last time darungamite na PNU ndedira bagwikira kiri Jubilee dona ntumbo fiti nayo na tena indale dekumenya nurusaga a lot of votes nuntu bwa antu bamo ku wave ku decide woto kya mageto uno kama kira teo teatu you are not fit candidate ni ati woto kya makibu woto kya makira antu bambirongete dagwa ndekarandi independent candidate na ingweti kya woten muntu kauga ntemuringa vote nuntu ano kya different aya atutonye togo kumenya na ndi mheshimiwa atutonye kiri issues ire gukonia South Imenti mbuga tukianjeria I think imbithairwa from where I sit kiri gitekia media ito tukiona rukuru nene muno South Imenti iguntu kwiganite muno na miriga
and sometimes ikuma disunity, especially on tuba saidi bantu ba bogeta tuba nkwene na tuba goji aniji nya bibilia yuga no mankanto bebe watanirite ngwataniri gintu gikega muno kenda tubomba kuza bagi forge forward kana bakiona weti na mbere no kuthugania eji ya big issue in the first place na nataumba kwithira igisobo kwithirwa kwina miriga kana kwina nya clans gutigintu kithukiau nontu no mwankombiro kira kina itumi ni riria warinda utibwiri emphasize uga distribution of wealth, distribution of maybe CDF or whatever, igeta mwiriga muna kana muna ubwiri condistribute according to need. Yes, South Imenti to the 3 divisions to ina abogeta to ina egoji na to ina nkwene na bonde ni anaba South Imenti wetega okabatega bwega wona kinya kugurana bukagurana egoji bukagurana Imenti lera kwanza ndi kampeni ne ntirima ari betu egoji baguri babaingi bakambia ndo nganya ndo jenwa you know wow ni easy perception ni muy political gimmick etebwiri kwithurwa ire nkorone chiantu nonto yunie ireta maendeleo jagachoka nyuma ubwiri gutega muntu na uria akumba ability yawe resources na riri ukan distribute kiri woni mpionaga buga unwe goji unwe nkwene unwe abogeta in fact my company anante ba mensiona akauga nutuandikirite antu riu ni antu abogeta kuga na antu begoji undu nkwene bakawa nutuandikirite ana betu no nturira nkudura muntu ntidura ntaga kibandi buga urobogeta abana no, that should not be the reason. Ubwiri wa assess muntu as binafsi na uri mukristo mwega ubwiri kwithirwa ukimbalance antu na kuona muntu kimuntu te muntu na nara ciariri. But unfortunately politics nyacha Kenya ni wikari ukethira mtu ariringa kura nontu ujo no abogeta yetu ujo no igoji yetu ujo no nkwene yetu. Does it frustrate you a bit? It does in a sense. Lakini frustration in life etikuga nyomudia nontu jau no mwankaya tendeke nontu tumbo ku tianto bonde the same level no lo tega ni kiuria ni ati gugwe lilo keduro ulio goga practice nyumwa yeu uije ya kisasi pana. That is wrong. Ubwiri gutega mantu in a different way. No keja kwa frustrated uka give up. Utiomba nyako campaign. Aya. Twetaga tu iba kwa leo lakini utiaga uletia kuchantu baba kutugani wega. Aya gishigo South Imenti ni gishigo kina utonga bo bungi mono bwa urimi. Kuri na majani, kuri na maribu, kuri na ng'ombe Ciaria. Ntije withirite mbuga kiri mibango yaku ukeja kono utongire bo gishigo giki gukiria matujaje ge urimi kutigira kuri na weti nambe. Ni bwanti nyadi. Uwe ukugweta gintu kiria kinene muno na kitumite nyambithurwa ngitetera gitigi kia South Imenti. Ntegete South Imenti ni constituency imwe ya kipekee itina
constituency ingi Kariugu buga ndene Meru kana ndene Kenya tondu South Imenti is stretched kuma mwitone mwankanya kine na different regions china different crop atwambirie murungurune marimba kionyo mugito jogu ni mugito jua majani na ng'ombe Ciaria na iboba kwatirite inyamiru dairy weja gatigati kwina kawa as a cash crop na majani jamwe na nyamarigo indi wena magaiti mitungu ukethira kwina matunda jagwita maembe ja maingi na matunda jangi jombo kura in a very good way na marigo jetu ja mitungu nandi nijo number 1 ya chinde nyaja Kisii ugeta ndare ni ara within Mondays na maybe Saturdays ngari lori chiojuri che wiki ya marigo Nairobi ituturela Nairobi ni ate ngutega crop hiji dene South Imenti diambia gaiti nambuge maembe utwe wona nchukue maembe na hapo kedhabu geka na maembe jagunda kaja koruruka na jagwe solution iliku maembe no mwankato akire factory yayo processing factory ya kudidya power na power pega choke kauma ekadidwa juice na power pira ila yomba kudidwa inyete kungana na area kwa kibwana na di nombe kudidya processing plant ya maembe yawe na teka nyingi ya mitungu na maembe yawe jatinganaga kinya batedererwa ni Coca-Cola company na ndienda kudidya the same thing dene mitungu tudidye factory processing factory power prigeka wa in freezers dida maembe jakuri iko kedhake na ku process na kuita juice na kutoka concentrate ige kwa then freezers in containers nere kwendwa ekandwa ile juice tunenge Coca-Cola na tuingia muno kwina markets in overseas kwanza Switzerland bendete mwema pulp ya Kenya muno. Those are the markets that I'm targeting na ndi mujumbe ingwete kiankadi ya factory ya maembe. Number 2 itututega iyo bieto marigo marigo iyindu tuteka for granted ateri boningara kugunda kanale yako ya kima kimwaja lakini tukadidya factory ya marigo ya kudidya intobiere mbere crepes cha marigo tataiche kwache ichi endi muno na ichi tumairwa gwita kudidya breakfast cereals na ite kungana nyachyo tuchoke tudidye mutu jwa gokanda nyamigate ijubu ikudya marigo kuyo ita banana bread anto beta waka beta banana bread lakini nyaya tinganaga na tuadidio tu pack tuweka in supermarkets na tu export ikona market into bio biere zone ya gaiti nteko dugania factory tuweka nyama lijao jale oja kangana yateta ku jaza na ndare nyara kaire jakedhirwa jali jaktukidira gejajalyo na tuwa change antu abakanda marigo jange nyankuruki neri guri mwendi ona likiuma chiringi gana na 50 iu niomba kubwirwe niyo ili guri mwe
when we do conversion kana value addition dikethwa rikuma changiri 3 na 500 product ile kaumo nayo niyo witwa value addition niyo mbijite kuthitha South Imenti na etiomba kuthithwa ungitiga tukathithagia into bietu anta twendagia mituru mituru igatura turinkia tutikyo tugwitethia ija kwejana ni murimi akarimaga mwanka atwayo akona utikyo aukura no utikyo aromba atyo menya kugura ngari atiromba gwa kanyomba nimbi nundu bakwithirwa tutikumba kuthithia value addition kiri into bietu gatigate naja kawa ka South Imenti bugare ato kurani da gitore physical gachoka karaura kadukangwe nuntu bakwendia parchment na in the parchment process kinya baba menyerete bambire kumburu which was very unfortunate kawa kaura gakurwa nandi kawe gachokete kairi lakini kawa in international market kinyako kawa gakega gatingana kawa ga Kenya niko gatumairwa kiri ko flavor kawa kangi now ndiuga ate manto ya kawa ndiuga kawa getu nituthithia coffee roasting ni process ya convert kawa from parchment kakega kai tayari mpinde ikeja kuthiwa igitumirwa na coffee roasting kuthithio gwake kawa kauma kuma kiri 8 shillings a kilo gakinye 250 shillings a kilo uti muntu thuri tembeja lakini nitutumba kuigwathania tuthithia na coffee roasting process teka ili magic is a doable thing. Alright, na ingo gwetiki doable nontori na background ya manufacturing na processing njoro mbere kwitha gitwira au kabere utumba kwathurana mubunge na kigina gitawa CDF na rimwe ikirema kwithirwa muntu akethwa atina strategy njega omba kwithirwa atigwita ngugi nyingi muno no tukira gitinganaga mutumije ukagaira kithomo bursaries ukagaira barabara tiji mathugani jako kiri utumiri bwa kigina kia CDF uthugani tiatea ambuga no kuthugania kwithirwa gi collaborate kana ukilobby kana ugita guchwira antu baku into bingi outside CDF kigina gia CDF and at least omba kwithirwa ukireta maendeleo ja kuoneka ja maingi ibuga ntinyali CDF ibire tachi ki situation ya mujumbe tonto antu batata muno bakiugaga CDF ite condistribute bwega equitable distribution of their funds na nuntu ni development fund ya kichigo kiu kia constituency development fund ina sections ya iwa ugira ti education cha barabara na ingira atori bakwenda in my view CDF obwiri kwethwa wina thorough discussion na tubara bautumira bakwenda yo ukona nindi ya ineri kethira ni kithomo waka classes uka distribute nayo equally bamwe batikaewe nkurukie bangi tonto that has been a complaint I have heard bakuga bamwe aida wa so much weta bagwange bakawa so much nibwi ko distribute in equal way. How do you do that? You form good committees who can distribute it obviously or the committee bak na ntora ukona need yao ukamenya kiwango kingana bakwenda ukandistribute CDF gatumura bwega na need development ya dhidi mantua manene muno na it's one of the things that came ila dirikari ya dhidirie igitarake baki
ya thithia maajabu na nibwiri gutumira bwega tuka line bwega tukaje na tubara ba gutumira antu wa ediana newingi ukaje nabo uri present na committee yao baga approve kiri education imbonaga nitumairwa sasa lakini itubiri gutega another different thing kithomo gitu kia primary na secondary ikiagite gintu kimwe ane bakuthire bakumira standard 7 na standard 8 whatever bakerwa batakuruka batita mbere na school bageta form 1 ibara selected thirikari bara bena C na C+ bo bakajugwa bo bangi bakaurana. In my view ndiuga tuthithie ndi schools na ndi schools iri equipped na ndi schools china alimu nikino ntubon kuga ndi school ni yetu ni entora na ndi school mwana kathoma ura tukwenda athoma tetuga nyino twena ndi ateta class ine kinye na ndi nete akathome na tindirwe na kinye mwanga form 4 na ingwete kya kinya form 3 kuri ana bamwe bethero batamenya kithomo imbi kinya form 3 bakunuka na bakawata marks injaga na bageta university na bakakwata degree. Kwa my policy ni utimu mtu bwiru kuodera marigone aja atia atagwata marks iri kwendekana cha wita secondary day schools ichip nondo ukathoma kyumanja ugeta lunch ugeta kiri muchiari wako kare lunch wachoka na ikethwa iri reasonably cheap no can get education kiria tuburu kumenya ni bethe bena itani babega. Haya ntije kiri mantu tiga maso joma kuda tukiarire mantu jegie value addition kiri urimi tukuwata mantu ja kithomo na kigina ga CDF tije kitha wina manifesto na kitha winio ni mantu je kujaire unique kiri manifesto yaku taraje na interest kiri muringi kura wa South IMENTI uringenda kwarira kana gushare ukiriro narwa mantu ja berema kiri muringi South IMENTI kura ninkumenya kiria kithangika giantu mbere ni fees ya school muchiari akiumanja ewa ambitite guchwaga fees nikenda mwana kwa thoma na it doesn't matter into murume kana muka bonde fees betha baichwa tiba baingi nyambiga bakiwa ambitite guchwaga kora into meru tuli we are endowed with good food fees yonora mwana kuthoma na struggle na kuthiria skuru akinya igithera kugraduate there is a big worry no ntunya wata degree kana inya thiria polytechnic bakaga gwita tontu gutingugi kiria mbijite kwerandikite ndene South IMENTI ni unemployment kwithirwe ana bonde baba kuthia skuli bakuona ngugi na niuju formula ni imwe utiumba kuandika antu mobisi bangania ngugi nuntu bisi imwe te andika nkuruki antu nya bisi yanene munongwa inantu 10 ndiuga tudithia viwanda industries na tuna agricultural products tudithie area itegete mantu ya ku process agricultural products na kugira marigo kugira maembe kugira kawa na kugira nyamajani na ngakwira majani kya gutuma tuongera ntuija already tuna factories ya majani
but majani inyaji tubwiri ku process ku pack kuma kiri ore ja gwita kwendi auction mituru tukombo pack jaka ketepa packets na eu ngugi uchionde ikoneka factory imwe ikaandika antu tamagana jairi na bwa thithia factory inya ukona reduction ya bana baba tina ngugi yenama na iji tigintu gya kwetera myake mingi tonto factory timuti ugo kanda ugetera myake mugwanja kendo ketha factory ni gintu gya kuchukia mbecha uketha na plan na mturo ukadithia ethwe nu na nakumenya woni nte gutumantu imbiji kuthithia factory na ndithithia factory kwou is a process of 1 to 2 years bethiro antu bakwandikwa na intobia tu bikuona bei na ana bakuona ngugi niyo kwenda kuemphasize vijana wapate kazi na kinya hii indirect jobs mbere yao umenye rire buthithirie factory bukwandika antu baba ingi muno baba ketha maembe jau bakithambagia jo bagikara fertilizer nuntu no manka bo balance inya sugar ira ikethweri embene itawa sugar bricks no manka bo monitor na kind of fertilizer you put kwou job creation ikejau ekuru baba turanja bebe baingugine akuru baba turanja bebe baingugine uti muntu ukamama mama na marigo the same kuthirito kwina muchoro kutora twirage bana kirito murungi kazuri murungi tije style ya leadership iroretete how different it is kana ketha kwina gaps ira withita ukiona kirutongira burabo ikutha iji iro kuinted gufeel kana kuthithia mantu different ingwitikia kiri bo au bakurukirite emphasis yao irari good governance na ntiko ba ditamakosa in any way tonto kwerekania mugongo igintu kirinya muno na no ntujwerekanie tunande tuitite new step woni betite manufacturing industrialization to even industrial zone na nteko gambeta enara nyuma nkani of course and devolution ni ajire no iba participate counties chidide tue iba participation na ndi ugambete kiri processing na di ire itawa PPP aya na kimagia qualities inene muno cha MP umwega kenda wa successful ability mtu kuma kwithirwa akilobi kana ugita kurombera antu baku hinto igwitikia muringi kura amba kwithirwa interested kumenya kithira wini position ya kumba kwithirwa ki network na antu mwanya kumba kwithirwa kiretira solvimenti maendeleo gintu kia mbere kia mutongeria wonde na mutongeria mwega ni integrity ugatego kona wina integrity ingwete kende na integrity yengi ni track record yaku odidi tiata na odida yat kuga de na institution developed the one of the board members kuma mwambirio mwankanande Nazarene University na ingine
business business chakwa ila ndanite utyo ila yetagwa corruption kana kuremwa ikuria ushuru. They are all good and running. Na employed about 300 people both in Nairobi na Meru. Na de kiri networking. Kinya bana ukumba kwa network nabo batega integrity ku antu wabo kumatoka nonto tena integrity ingwete kiande na network gutosha ya kudithia mantu jau betete kudithia both local na overseas. Fantastic. Kuri na mtu kathoma muno bara baguchagetigia South IMENTI. What sets you apart? Kana niki muringi kuro South IMENTI tariki akenda cha mweri jwenana abatere kwithirwa agikira tikritone ya Muthuri Mwega na te bara bangi baguchagetigia South IMENTI. Muthuri Mwega mbije wena ndende almost a household name. Ukaweta Muthuri Mwega na ukaweta Mitungu, Moroga, Kigoji, Kinoro ibambije. Kuri gintu kimwe bambije nakyo betwa Muthuri Mwega wa net. Mosquito nets. Distributed the mosquito net nkuruke 86,000. Na that time inya hospitali taja na mosquito net. Ninda menyere kambirige mosquito etie kore antu. Na inya thirikari gutega bona ala mosquito malaria ni kwinama. Statistics chionania malaria ya kwinama drastically. Ibachokire bachukia policy ya kuuga weta hospitali waewa kana ewa mosquito witoka irigere nako mosquito rwagiro takale na ndi ko house woni die turako riyewe na ibaije integrity yakwa ikyogo atoma bandingira kura igitariri nkurukia jume bo bangi bali oponte bakuringirwa bamwe bakwimenyethania. Mwanja politics kana siasa cia kithurano kiga 2022 mwanya yuko netegeri siasa iji irio tona kiwingi kana late note mretu maro kana toboma. Mwanya jwa kithurano iki ni kina ups and downs. Kiri woni it has favored me nonto austerity ndona nonto wabiama etio I'm fitting anywhere any place na kaigwa ndi welcome na 2017 na wange previously ikwethera kwina hostility biama nyandu ekeja to atrimana groups ikambira kurwa na wingi this time to chiona kwa winkwigwa I think even the electorate ibambe tie kumenya ndo atio tio ikidurano na kurumana utikurumana is very cordial and I'm really thoroughly enjoying it. Fantastic. Ndenda utoka kamerera yeku ngakidro kiariria South IMENTI na kumuromba wakari muringi kura wa South IMENTI kumuromba kura yawe kiri kithurano gya 2022 tariki kenda. Nimbwega muno athikiria beto uju kubwariria aja ni Muthuri Mwega wa South IMENTI uro kuromba giti kia MP mwaka juju 2022 na ninkuburia na giteo bo ndingire kura igitariri na bote chereri nikenda tumba kuthithia development ya yunda ugaja na nibwega muno tonto kukandingira kura kinya baba tendingite kura last time ndina kiama kia independent candidate wou inkuria antu South IMENTI buthura mutongeria ukathura biama. Asanteni sana.
Wega sana mheshimiwa Kairi ntubakona kanya kwithakira Iweru TV kwaranira na bautwe uginjaga mathugania mega. Wish you all the best. Thank you. Wega sana mutegere Iweru TV ntubakona kanya kwaranira na bautwe kiri mubango jwa kugukia rukiro na rwa ono tugwikira gatanta mubango jojo kutana mbere gukenera mibango ya Iweru TV kwendereka gitaga kega kuni mitagwantinya Kenya.